basobha lapho surprise ushuna uLiz Mthandeni featuring uMahu ingoma ithini ithi Dubai alright gcina nci asidibane namhlanje kusukela ngo-12 ebusuku madoda ngathi ziyakhala lapha ngo-12 ebusuku sekunjalo yini singini le bakithi waveza nodwa Mthandeni kuyacaca ukuthi kusho ukuthi kuzophuma isingili madoda ebusuku okay bukani lapha ama-comment bukani lapha ama-reaction ama-likes kade beyilindele bafowethu le ngoma abantu wenze kahle-ke Mthandeni wabuyisa kanjena wasuka idididi lapha emalangeni ngesimo sezinto ebezenzeka online bayayicela intombazane bayacela ukuthi ubuye ukhiphe isingili bayazi ukuthi mandla kakhulu uma ufika lapho awudlali bayazi futhi bazokusupport sibonge ukuthi ulalele abalandeli bakho ungathuli nje uwenze nje wabefisa because they know your strength ukuthi ugood uma kuza kuphi eminyakeni edlule uMthandeni owayedlala yena le game loshuna siwulisi into wazi abe nokusebenzisana nazo abantu abanjengoNomcebo Zikode engomeni ayithena ishiphise ejezini eyaphuma isikhathi esisodwa nalena ethi Gucci lapha ahamba khona futhi uMahu uMthandeni SK obesephinde imbuyisa yaseDubai ingoma ethi Dubai ino-music video le ngoma ethi Gucci inominathiwe kuma-Summer 31 yazoba laphana eGoli ngayo uDisemba ingoma le yagcina ihlanganisa ama-views amaningi both on Spotify, YouTube and music video laphana ingoma-ke eyenza-ke iMangalisi Paris eyavula yonke lento ngoba kunebhizi engaka iyona le ethena i-Paris futhi izophela zonke lezi ndawo kuyi-Paris ngapha ngale Dubai ngale Gucci amagama nje esilungu kuphela le ngoma laphana inama-views abheka u-40 million or seyafika ku-40 million if I'm not mistaken cause kade agcina ukuyitshela but ngiyayazi ukuthi ingoma ehamba phambili ngama-views laphana ku-YouTube lapho aku-celebrate-ke elinye i-record under-ke uMthandeni njengoba ukuthi cha lo shuni uyavuma and abantu abaningi bayawusebenzisa uyabasebenzela futhi ingakho noMthandeni ethi kumele kube zasewulisi urban music ku-introduce yini i-genre entsha ngoba le ekamaskandi enormal eyobaba nje abahloniphekile abadala abayivulayo washo kanjalo uMthandeni kodwa ngo-12 ebusuku abalindele-ke ukuthi kuzobe seyikhala yobe sekunjalo ama-Red Nation-ke nizobona angifuni ukuqamba athi afuna ukuyosusa loya number 1 ohlula ukusuka lapha ongafuni ukusuka plus abantu kumele bekwazi enye isingile yani ku-number 1 le ka-MC umphathi ohlele isingile phela leyana wonke ama-views aya kuyona wonke ama-views avele nje ayohlala kuleya ngoma leyana so angeke wafuna ukuthi sikhalaze kakhulu siqhalisa ama-album nama-views i-album nesingile njalo angeke akufani phela akufani afuna ukukhohlisa omunye ulwa ngengoma eziningi omunye ulwa ngengoma eyodwa vele lonke udumo uzoluthola uzoza kuwe nalapha no-SK ufuna ukwenza kanjalo-ke i-aim abafuna ukuyenza-ke bafuna ukushaya irekhodi-ke lika One Day Once More Again ngoba ngihlale ngisho ukuthi lama-record ka-One Day ingoma izofika iphume namhlanje iyoze lishaya the following day i-record bathi bona i-One Day isifayinile basuke beyikhuluma ngendlela bakhulumayo angeke siloku siphikisana lapho umuntu uyo kusukazi ukuthi usho ukuthini 12 ebusuku Mthandeni SK featuring Mahu Dubai uyayidedela kuzobe kumnandi kuzobe kumanje ko-live nizobona bafethu nizobona ama-Red Nation azoqala ngo-12 kuthi kushawa u-6 ekuseni nizobona isimanga lesi azobe sebesenzile lapha ku-YouTube nisale kahle sesiyodibana ngalo sikhathi leso sesizokhuluma ngolunye udaba khona la kwi-Indofasi Futhi TV bye.